Mfidi duze wentombi esho ukuthi zobathi ubhudo abantu lo yilo phone mfana ngamaso samakhambe kese mthi bathi moto enkulu ingadla ngomshushu lapha phansi bathi ke unyanyafu sikhona ke la kweSikhosini Media TV bathi uhlelo lakho ke lapha uhambo noma inyathuko ke nosiba afike kwafiphela kuhle kwelanga lasebusika kimi phela mina ngifune ngazithola sengisehlane inhlanhlatha lothi inyathuke yongiholela ekhanyeni Thime ngibuka ngokwami ukubona komfana omncane ngathi ngihandwa le yanhliziyo ngathi ngiyaqinisa bafuna ukuthi ube nelukulu ngathi ngiyatshela ukuthi empilweni akukho lula ibala nje qina ukhakhaya ufike nini lo mbhalo ku and ukhuluma ngani la ngokuhlungu engangibuzwa ngesimo ngesikhathi ngikhula ngingenamzali yabo Undaba ziyashisa zimnandi seThekwini zafika nohlalo obumbano lamazondi uMr MG Zondi indaba zangena egumbeni zangena ziziqeshana zaphuma zingamaheba sebethi wololo inkosi ngayeyo yacwila injobe endelezini inkoma zakithi impela igwansile nondlini sozo uthi logodlile nomthebonda bezitha sebebonke ngaphandle nangaphakathi eSouth Africa abaye bathi Zondi abaye bathi nondaba ngakuphi indaba ziyashisa sesithebeni ziwe nondaba besibancane thina besizwa ngendaba namhla sikhulile sibona ngamehlo zivunguze nade endlini yamakhosi kulukuthi